Hello, Tuni Kuki News in ve AHIN ngai LHO zo se na bon chawin amasan lim nei kin ven hi Tuni Kuki News in simpat now 2026 ajong amasapen hin tin Tuni chan gea pathinin eilung sit eingai lut zewa 2025 gal kaya 2026 chan gea ihin mapui zi win amasan pathin ithangwa win hi tunin na bon chawin hi chi video hin ve zo se amasapenin kumtha chibai kain bolin hi hi chi tuni i topic deu a hi le tuni 1st January 2026 a hi ta in achang le 25 26 yung kizi hil na jong hong MITE a ji chu KUMTHAH a hi panin Ngi chun hin ji hiel vai jong le in ki het thim deu hin tin tuni i topic deu a hi le Kanam in UN hi nga Lekha an Thot ti a hi in kiloi khom na Kanam ti a kiloi khom na so hi het deu a hi in ama ho hin igam inam a dinga lampi ilam hla na ho kizot mat na dinga ina sim ho Meitei hon na sata in su boy phat na wa mun khat organization khat na report in a ball ji wa chu to a hi chi le thu na dinga chu Kanam kiti kiloi khom na ho hin hita chu UN hi nga hi Lekha an pilut kit na vi ti jong hi mu a hi in ama ho hi chi chan ge a hlun thei vai le ei ho jong hi chi chan ge hlung thei vi ti to banga chu adon but na UN chan ge a Lekha na ki pilut ne ti ho jong mu a hi in chule I gam sunguwa zapi het dinga thupon za chom hong ki bol ho jong aban bana in simla deu hin tin aban kitna chu Saudi Arabia in Yemen a hi bom ana hi in chule UAE ho jong hi nasata in gi na bolvin agang theilam pe na nasepei nami na saw hi chilai muna oma hi le kilho do gangovin ti a jong hi pungka somli le gate sung ita chu phat ati pi wi ti ho jong hi mo a hi in ipi bola Saudi Arabia in Yemena bom a hi jing thiam ama ho pangkhom hi lo ham ti ho jong hi ilungel wa ummai the hi in hi che ho jong I het thim na diwa niau cha gamdang thu ho jong in sai de wa hi amasan tuni 2026 KUMTHAH hin mang ho zo se pathinin eilung se na eima kaiwa 2025 sunga GENTHEI ha satna izat to jong law hen hita chu kum in lang kaya 2026 chan geya in puita ji win I bon chawa KUMTHAH chibai avelin kain bol kin na hi chi kum 2026 sunga hi ahi THEI le kanami pi te hon ki khiel na inewa ilungel ho I khiel wa in gam inamen gam nei lo apoi mo tai tunia Kuki chate GENTHEI I ha sat na ho hi gam inei lo ji wa GENTHEI I ha sat no hi gam le go ki nei han lang hoi ta ta ki pang hen lang hile gamle go kitup ta akinele tunia GENTHEI I ha san ho hi loading a hi ti pa hi mizo sen jong I het deu kata sanin hi ji chun tu ukum 2026 sunga hi kanam MITE hon jong pathinin 2026 mang thei dinga hin kho dam na hi sel na APA hi le tun wang kagam kanama dingin kalunggel khiel ki tangi ti a hi ilunggel khielwa pan khom dingdan lunggel ho inei theina divin I chung che win pathinin na hin tong ching ta hen ti jong hi kaga sainom a hi in chule igam inamin 2023 apana GENTHEI na ha san na hin to nawa pan hin lajing Kuki channel family ti a WhatsApp group anaki sim jing hichi WhatsApp group anaki sim na a panhin la ho zo se jong avelin na chung chi win ki pa thu kain sayin
hi chi Kuki channel family WhatsApp group ahung ki se ma patna hi koi in pan ala ham ti ho jong chu aya imin ho le sum ito zat ho igam inama dinga pan inala na ho jong avela hung ki so do zia pan ila chengole imin ho to ipan la na ho jong avela hung ki ta do a hi ta in hi jong le koima amel kimukhalo tampi e umovin 2026 ahung lun to hlona hi khat la khat hi chi Kuki channel family WhatsApp group ma family khat hi ta wa hi le kingai lut ipan khom dan ho ipan la na ho vet sa na in niaw khat ilim ho hin ta do hi ti a chu tunia chu announce anaki bolin hi chi wa hi mi member momong hi zanga wal a hi in ahin la member khen khat hi boy na ji a hi lo le kum hei za chom KUMTHAH ho iman ji wa jong e boy jong hin tin ahin la ki pa ta in mi som gup janin pan in lawin hi chi wa hi ilim ho in thot novin tu ni chan ge ya igam inamin GENTHEI ha satna ahin to teng le cheng khat cheng ni ke poi cheng khat cheng ni ki tel hlom balin zani zathum a hi lawai le asang te la hi han asang som te la hi zong le pan hin la zinga igam inama dinga alak te la pan pina ahung ki bol ji theina ho khu hi chiwa lim hung ki ta do ho minu mi pa hi han nonga gol hang hi zong le hi chiwa pan hin la ho zo se chu ama ho hi igam inama dinga ki phalta anei zo se I lo hela igam inama dinga hung ki pedo jing a hi ve ti zong chu iga ta lango hin tin a khen khat di hi a tha a zong pang sum le pa ya zong hung pang hi chiwa hi tampi umai hi chiwa lim hung ki ta do a Kuki channel family a hung pang hon tu ni chan gya ina to naw e mol so jing Uvin ina to na ho a fel khapo in hizi chun avelin tu ni a pan hin la ho zo se le a ka member chan pi ka family chan pi ho zo se avelin nang ho chunga jong ki pa thu ken sein tu a hi 2026 KUMTHAH sunga jong hi inam pin I tabang ahin to ding ham ti hi sei thei a hi po in hi chewa jong hi ETM khatna I tha I zet khom kit de wa hi pan ila khom kit de wa hi ti a hi le kilung to ta kum achi sa ho asang a hoi zo la phazo a pan in la kit nova I tha in zet kit de win jong pathin menin avelin kahin te men nang hon jong igam inam pan khom lo a kho tai igam inam I pan khom lo vai le ha lo de wa hi ti a pan na hin la wa tha na hin zet na chung Uvin avelin ki pa thu kahin sai kit ne na hi hi chi chan chu neu cha tu ni a Kuki channel family members ho ta do na le ki pa thu sei na neu cha iga nei thei ho hin tin tu hin e topic wa na lut lew han amasan Meitei gam sunga THUSOH ho ga ve lew han Meitei gam sung kak ching kiti hi het de hin kak ching langa jong hi combined operation hi abol jing Uvin hi chi operation abol na wa firing an na ho a combined force on aphat chenga hi operation an abol Uvin a hi le tu ni a jong chu thal tampi le bom apo thei tampi man cha cha chom ho tampi anaman do ve ti ho jong hi mo a hi kin ne hi hi chi keu chu Halloween tu a hi mi pi het dinga zapi het thei dinga Kuki in pi southwest Cedar Hills in jong ilam hla naw lampi lam hla na thu a het sa na ahin bol kit Uvin hi chi hi avela phone ki ta lo ding le mi pin sei ingai diu ti a het sa na ahin bol wa hi in ama hon a sei na wa hi Jing ni ho Friday January 2026 le ni thum ti chu Thot January 2026 Saturday ni ho apan hi gari che thei lo ding a hi koima jong ETM khana kin dong boina za chom a
hita chu chi lova kho au ma hi zong le hi chiwa hi lampi ki hon pi ta lo ding hi koi ta bang ahin thum aum zong le lampi ki hon pi lo ding hi aji chu igam sung din mun aboi ji in hi chi tarik ni apana tarik thum chan ge hi phateta ki kha na lai ding gari hi date 5 Monday ni apana hi masanga banga a timing nga laikit ding a hitai hichi masanga hi koima hita lam hla lo ding kiti ni a hi koi tabang a hi ahin thum a uma nei chi sa Uvin nei gat pi Uvin ti a uma hi zong le hichiwa hi koima ke hon pi lo ding a hi ti hi het sa na ahin boluvi ti chu lun za ho chong loi Secretary Information Publicity Kuki in Pi Southwest Southern Hills a kona het sa na ki mu in hita hi inam lam kai ho in amopo nawa thupon ahin bol tengole mi pi hon jong za bol hitin inam lam kai ho in ama ho mopo na dung joya mi pi het sa na ahin bol zo nung sanga jong te ti a lam kai ho phin lung han ding go a oi mo ding go a anung sanga azat sei lovin lam kai in ama ho mopo na chi a hi chi to bang hi ding hi ti a mi pi a hin het saule hi chi chu zana nei ta in nit so ke hi tin a thu wa nung jing lo hen inam sunga hi boina lo ding hi ti chu Kuki in Pi Southwest Southern Hills a kona het sa na ho niau cha hil che na in bol hin tin tu hin kanam hon UN hi nga lekha anapi lut naw niau cha ga velo hen hi chi hi het deu a hin 30 December a chu anapi wa hi ta in a hin la khutita a nga in sei kha povin e ho hin a hi wa nga chu niau cha chu kana sei do a hi ta in hi chi jong hi ahin latu a hi international national news ho chan ge ya jong hi ahung than pha na chu mi pi hon jong iga het lo a poi mo tai ti a hi ze a hi chiwa hi in ta do wa hi in hi chiwa kanam ti a kiloi khom Kuki Alliance for Nampi Awakening Movement ti a kimin wo ho hin ilam hla naw kanguya pana lamka lamhla na lampi ho hi Meitei hon aphat chenga su boyding igot phat nova chu kanam ho hin lekha anaji wa UN permanent forum hi lekha na thot nova New York nga hi lekha na thot nova a hi theya hi le hi chi Manipur gam sunga Kuki chate Christian chate lamhla na hi ka GENTHEI ta win tu a hi kei ho Kuki zo chaten kalam hla naw national highway Meitei gam sung ho pa thei ka hi ta lo ji win ki hin so na dinga lampi khat ka se movin hi ta chu lifeline khat ka ki sim sun jong tu a hi melma Meitei hon isu boy pi jingwin hi tu a jong hi aza na complain ahung jing ta ji in nang hon jong hi chiwa hi neu khat intervention ti chu nang ho jong na hung ki kumowa nang hon jong na thau na hung zet diu ka dei sa in Kuki cha ten ni la cha ka ki hol naw ka ki hin so na lampiu tu ni a jong hi ka chen khom piu Meitei hon isu boy pi vi ti a jong hi amain lekha na thot nu vi ti jong hi mu a hin ama sa chu het dewa hi in Meitei hon jong NGT hi nga hi lekha na pi lu no hen aji chu state government function thei ta lo a hi pha na chu ama hon jong state government chu ta san ta lo wa Kolkata a NGT ho hi nga hi lekha na pi lu no wa Kuki cha te hin ring road asim go we environment ho associate we a hi lo le thing le lo gam le go tampi associate lamlin asimovi ti ahi lo wa hi report in a ball wa drug so po na thal ho po na in anivi ti chan ge ahi report in a ball khum ahi za chu ama hon jong hita Meitei hon report a ball dung jui wa chu majority ahi dung jui wa chu athu anangai kha deu hi Kuki cha ten jong kiven lo a kho tai ti a hi za chu kanam mi pi kanam ti a kiloi khom te ho hin heta chu UN permanent
forum hi nga hi lekha anapi uwa gang thei pena Kuki nampi kihin so na ding Manipur gam sunga Kuki Christian chate lamla na ho hi Meitei hon na sata ni su boy pi ta vin nizi chun UN a ko na jong nang hon pan na hin la wa ngai tai kalam piu hi chi e kha pi wa hi le ke ho dinga Manipura Kuki Christian group ho adinga nasata GENTHEI ha sat na ka to de wa hi ta in hizi chun nang ho hong ki kum vin lang ka gam sung wa kalam hlan ho jong ne vet hla pi vin ti a jong hi lekha na pi vi ti hi mo a hi ni chi wa jong hi ga velo chun national news so za chom choma jong hi ta hi hong ki ta do jing a hi ta in a hin la wang sit ta khat chu hi chi wa hi pu gin za bol jong ama hi Kuki cha ten thil khat a bola THUSOH khat a bol po vai la to a kanama jong hi zaw lo mai thei cha hi wanga ama lim hi ama sapena hong ke ta kit ne na hi la Meitei hon FIR a bol na a bol khum chung wa jong hi ama lim jing hi hong ke ta kit nen ngi chi hi phamo a ki sain a hin la I gam inama dinga pugin za jong hi na sata atha azung alung thim zo si mangcha I gam inama dinga pangkhat mi a hi ti chu het thim na diwa in a het thim now kain thum kit na hi tu hin Saudi Arabia in ipibola Yemen attack a bol ham ti neu cha ga sei LHON Saudi Arabia hin Yemen gam sunga port khat hi attack anabola hichi attack anabol zawa jong hi warning UAE ho hi warning anapi ki cha agang thei pena hichi Yemen gam sunga nami na sa umai le hin ke pui do ven ipi bola ama hona ki thu pi ham ti a jong hi gi na anabol vi ti ahin hichi het thei ni diven a shortcut in ga sei LHON Yemen ki ti hi het de wa hin wall map ho cha na veleuchun hita hi a map mo hi in aban le Yemen hi state country khat to banga a hi wa nga chu hichi ni a ki khen cho hi ta hi ki khen cho hichi langa hoti ki ti holoi chu hichi side langa hi hichi Yemen ki ti state government country government a government and a vai po no pen cho hichi lang side hi a hi in a hi le tu chunga Saudi Arabia in attack a gabol na chu hoi lai port ham ti le hichi lai port hi attack a gabol chu a hi le hichi lai attack a bol na a hichi UAE ho hi ipi bola warning api oham tile masanga pat na chu hichi munia ki khen hi tiu chana hichi Yemen hi munia ki khen ni chu a hi wanga hichi lang side hothi ki ti holoi hi Iran hon support a bol chu Iran hon support a bol wa UAE to hichi Saudi Arabia ki thu hichi Yemen ho hi support a bol ki no chu support a bol a hi wanga chu Saudi Arabia ho hin Yemen ho hin hichi gamgi pa hi ama ho gam to gamgi pa hi nahin hani tawe hin hani hi win ti a jong hi gi na an bol sau gi na an bol ban wa jong hi tu a hi UAE hin policy khat a khel kit na hichilanga ko na hi thal ho a hin sop lai choi chi Yemen ho a hin sop lai lai ya hi le hichi agam gi ani na ho chu aban bana a hin ni be phat no wa chu Saudi Arabia hi lung hanga hichi port chu attack a bola UAE hi nga hi ipi bola thal ho sop lai na bol ham ipi bola ke ho het lawai ta chu na ki thu pi ham ti a hi lung hanga bom aga hi humai ti chu het thein diwa neu chai ga se wa hen chule hi chi hi het deu khat chu red sea a ko na hi chi hi lam hla na longa ichi ting le chun hi chi hi international a dinga chu lamlin poimo ta tui chunga lam hla na dinga poimo ta khat hi in a phat chenga hoti ho hin hi chlai mun ho jong hi attack a ball jiu chu hi chi longa hung ho jong hi a chang le summa don no ba hi ta chu asu GENTHEI chu chule hi chi neu cha ga nung chi be kit le ni chi North Yemen ti a jong ki he chu hi chelang hi South Yemen ti a jong ki he hi in masang laya chu hi chi North Yemen tu a hoti ho hat na hi
Iran hon back hoi ta bol lo hi chu aban le hi chi south lang ho hi ga velo chun Saudi Arabia ho a hi in a hi lawa hi le western country hon jong hi chilang side hi nasata back a bol kin no chu ti chu European country hon jong hi chilang hoi British hon jong hi chilang ho hi a support kin no ama ho jong hi kito lo hi chu a hi le hi chilanga hu thi ho hin a hi THEI le ke hon jong atuma autonomous moving katin a hi lawai le atuma country khana ki vai pu ding ti hi to gon ani u chu hi chilang hi agam alet zo wanga hi a government hat lo hi chu a government a hat lo ze a chu huthi ho hin anop no ma vai ho mo ba hi che ho hin Israel ho jong attack a bol chu Iran ho ki tho pi na jala chu tu chunga Israel le Hamas ho ki boina chunga jong chu hi chi North Yemen langa cheng ho huthi ho hin aphat chenga Israel ho jong attack a bol na ho jong tampi anakimu a hi ti chu niau cha iga het thim ne dewa in se wa hi in aban le tu ai Saudi Arabia in UAE gi na abol na chunga hi UAE in jong Lekha hin so ki na Saudi Arabia in gi na ahin bol na chunga hi ke hon gal ka dei po vin hi chi hiela hi ahung ha so sang ding ka dei po vin hi ji chun ka sepei ho jong kala do ta ve ti hi chu aban le ama hon UAE hon asei be na wa chu ke hon hu thi ho hi weapon ho supply ka bol po ve ke hon thal ho supply ka bol hi hi chi Yemen gam sunga kami kasa kasepei ho bo hi thal kapi wa ama ho adinga ka tha wa hi bo vin ke hon Yemen ho ka support now khapoi ti a jong hi UAE hin Saudi Arabia ho hi don but na jong ana pi vin chule UAE in gi na abol dung juya asepei ho jong hi nungla do dinga hi phatsa na ana bol tawi ti jong hi mo ahin la hi chi Yemen gam sung hi phateta ivet na hi le tu ai thing noi jong atama tam government jong aja chom cho hi chawa hi iga he theine dewa cho masang la ya cho government khanin vai an hop ma hi chi government daudinga cho huthi kiti holoi hi ana umu cho hi chi holoi bo hin government ana do a hin hi chi hauthi kiti holoi hi he deu chu North Yemen in jawa kaga avet sa na me ma iga avet no hi chi North Yemen langa hi umu hi cho ma hoi hi chi holoi hi a hi vin a hin la tu a hi Yemen gam sunga hi ivet na hi le huthi o jong hi North langa hi umu wa aban le STC kiti holoi South langa holoi hi kit a hin hi chi ho hi chu tu a Saudi Arabia hon atho lel pau chu UAE hinga thalna sop lai lo de wa hi ti pa chu hi chi STC ati holoi hi vin tu le tu a hi government jong hi chu central government jong hi jong le ama hoi athau hat lo chule Saudi Arabia in hita ET se da hi chi STC ho do thei dinga government khat ki sim thing noi khat hi ho jong hi ama on a support ki no chu a khuti a hi le chun hi chi sau langa jong hi group thum lang a hi ti jong chu iga het theini dewa hi chi chu in ta lang wa hi in het thim deu ka ta sanin hi chi hi ti ai za a chu tu le tu a Yemen gam sunga jong hi Saudi Arabia hon hoita sau lang hi support bolu jong le STC ho hin aphat chenga hi chi Saudi Arabia ho gam kai ahin ke jingje wa chu boulder ho hi ahin ni jingje wa chu ama wen STC ho hi avet nom ki lo hi ti pa chu het theine device wa hi in ETM khana hi che wa hi gal hung len han lang hung boy han lang hele akepa ding chu ho thi ki ti ho loi hi ama wai kepa de chu aji chu ama ho hin Yemen gam sunga not lang si ke ho khona han lang ke hon jong country chom khat kimule ti hi to go nei jing a hi ji wa chu ama ho dinga hi wang phat na lien ta chule Irana dinga ki pa na lien ta hi thei hi ti pa chu het theine dewa neu cha thil dan ho gamdang ho
thil so ho iga het thein diwa in se wa in ahin la tu le tu a UAE in Saudi Arabia ho thupi anit na hi ta hung ki hin do wa Saudi Arabia ho ahin su boy lo wa hi lawang chu nga len ta hung so dinga gen cha da hi po in hi zong le itiam khana Saudi Arabia ho UAE in ahin zo lep kha a hi lawang chu i chan ham khana boy na hi hung sang dinga hi chalai mun ho jong hi mu ai ki ne ti chu i het thein diwa tu ni het kham khamu igam sungo hi han gam danga thil so ho hi zong le neu cha update in bol the ho hi chan chu hin tin tu ni Kuki news sin ve a hin ngai hlo jo si na chung che win ka ki pa in na bon cha win kumtha che bai avelin ken bol ken en hi Kuki